Yego, shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 iri kubera i Kigali mu Rwanda iraryoshye ndetse iri kwandika amateka mashya akomeye ku mugabane wose wa Afurika, ndetse guturuka ku banyarwanda kugeza ku banyamahanga yaba bari i Kigali n'abayakurikiranira ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibyishimo ni byose, ariko ntitwakwirengagiza ko uturutse muri iyo mihanda ya Kigali iri gutanga ibyo byishimo ukagenda ibirometero 350 hafi 400 werekeza mu burengerazuba, hari intambara ikaze cyane hagati y'umutwe w'inyeshyamba n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo. Kandi iyo mirwano yose ngo u Rwanda nirwo rusukamo agapetrol rugahuhamo hagakomeza gucumba koko, ngo kuko ari rwo rufasha umutwe w'inyeshyamba watangije intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None uyu mutwe ukaba ukomeje gukora ibyaha by'intambara, birimo nuko mu minsi yashize u Rwanda n'uyu mutwe bagaragaye muri raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bashinjwa kwica inzirakarengane z'abasivile zigera ku 140. Ibimaze kuvuga namwe mu magambo ibitangazamakuru byo mu BiliGi bikomeje kwandika ubutitsa byandagaza u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rudakwiye kwakirwa mu isi y'imikino mpuzamahanga kuko bari kurushinja icyitwa sport washing. Ni ukuvuga ko u Rwanda ruri gushora ingufu nyinshi mu mikino mpuzamahanga nka shampiyona y'isi y'amagare, imikino ya basket izwi nka Basketball Africa League, ndetse rukanagirana imikoranire hafi n'amakipe akomeye ya ruhago y'i Burayi mu guteza imbere gahunda ya Visit Rwanda. Bati ibi byose intego nyamukuru si uguteza imbere ubukerarugendo, ahubwo ni uguhishira ibyaha u Rwanda rukora, birimo n'uko rufasha umutwe w'inyeshyamba urwana muri Kongo. Inkuru nk'izi mbabwiye zanditswe ari nyinshi kuva ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 hafungurwa ku mugaragaro shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025 i Kigali mu Rwanda, aho n'ubundi byagaragaye ko abazanditse bose babanje guhabwa akantu kugira ngo baharabike u Rwanda. Ariko abantu benshi biganjemo abanyarwanda babonye ibi bari bategereje ko perezida w'igihugu Paul Kagame agira icyo abivugaho, kuko byamaze kumenyekana ko imvugo y'idaca ku ruhande itera uburibwe buhambaye mu matwi y'abanzi b'u Rwanda bifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kurusebya ku ruhando mpuzamahanga barushinja amafuti n'ibinyoma. Akigera i Kigali mu Rwanda avuye mu ruzinduko rw'akazi muri Misiri, imbere y'abitabiriye inama y'194 y'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI, Perezida Paul Kagame ntiyaripfanye, yanenze yivuye inyuma ibihugu birimo BiliGi byakomeje kurwanya u Rwanda ko rutakwakira shampiyona y'isi y'amagare y'ibihumbi 2025. Niki Perezida Paul Kagame yavuze kuri UCI? Ni ijambo yavuze mu Cyongereza ritari rirerire cyane, twagenekereje tukarishyira mu Kinyarwanda kugira ngo twese dusobanukirwe icyo perezida yaje kubavuga ku barwanya amasiganwa ari kubera mu Rwanda. Ariko nanone ku musozo ndaza kukubwira aho shampiyona igeze n'impinduka nshya ziri kugaragaramo. Muhaye ikaze, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. David Lapatier, President of UCI. Bwana David Lapatier, perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'amagare UCI. Bwana Dr Shamal, perezida w'ishyirahamwe ry'amagare rya Afurika. Banyamuryango b'inama, bayobozi ba UCI, baperezida b'amashyirahamwe y'amagare y'ibihugu muteraniye hano, bashyitsi n'inshuti, namwe banyacyubahiro, namwe mwese muteraniye hano, nongeye kubaha ikaze. Mbere na mbere ndashima UCI iyobowe na Bwana David Lapatier ku cyemezo cyo guhitamo igihugu cyacu nk'aho kwakira inama nk'iyi ibaye ku nshuro y'194 ndetse no kwakira irushanwa ry'isi ry'amagare. The 125th anniversary of the UCI is a significant milestone. Isabukuru y'imyaka 125 ya UCI ni intambwe ikomeye cyane, iby'ingenzi kandi kurushaho nuko ari ubwa mbere ibirori nk'ibi bikomeye gutya bibereye ku mugabane wa Afurika. That these events are held in Africa. We are proud that with 108 turashimira kandi ko dufite ibihugu 108 byitabiriye iri siganwa, akaba ari umubare munini cyane w'ibihugu byose, kandi tukaba tunashimira kuba isi yose yarahisemo kwitabira ku rwego rungana gutya. Ndetse igitangaje, Afurika yoherejemo ibihugu bigera kuri 36 muri iri siganwa, ukaba umubare munini cyane kuruta indi mu myaka yose yabanje. We are grateful turashimira abakinnyi n'abafana bose baturutse hirya no hino ku isi hose, from near and far, to be
here. From the biggest cycling nations, abaturage bo mu bihugu bikomeye mu by'imikino y'amagare ndetse n'abaturutse mu bihugu bito, uruhare rwanyu ni rwo rutuma ibirori bifite agaciro kadasanzwe bikomeza kwishimirwa na benshi. Meaningful. To the athletes, we know ku bakinnyi ho turabizi ko imisozi yacu ishobora kuba ikakaye cyane, ariko nanone mwiyemeje kuyitsinda mutuje kandi mukabigeraho mu buryo bw'ubutwari. Your resilience mirrors ubuyobozi bwanyu bwo kudacogora nibwo bugaragaza urugendo rw'u Rwanda rwose rwadusigiye amateka mashya. Turabakurikiye twishimye kandi tuzaba turi kumwe namwe muri urwo rugendo rwose kugira ngo tubashyigikire. Across Africa, bicycles have long been a mu bihugu bya vital Afurika, mode igare rimaze kuba umukino uhoraho ufite agaciro nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ndetse no gushakisha imibereho. In Rwanda, we have also invested Mu Rwanda ni muri urwo rwego twashoye imari kugira ngo tugire umukino w'amagare uteye imbere. I want to thank partners Ndashimira abafatanyabikorwa bacu bafatanyije natwe muri uru to rugendo. do this. These efforts Ibi nibyo byatumye Tour du Rwanda iba rimwe mu marushanwa akomeye ku rwego rwa Afurika, ishyiraho n'urufatiro rwo gutegura impano nshya ndetse n'urwego rw'abafana rwatumye imihanda yose kuri ubu ikomeza kwakira amarushanwa, kandi ikaba ikomeje no kugenda itanga umunezero ku mbaga nyamwinshi y'abaza kureba aya marushanwa. All around the course this week. Earlier this year, we inaugurated Ni muri uyu mwaka twatashye ku mugaragaro ibigo bitatu by'icyitegererezo bya UCI bituma u Rwanda ruba igihugu cya kabiri ku mugabane wose wa Afurika mu kwakira ibirori nk'ibi ndetse no kugira ibikorwa remezo bijyana n'aya masiganwa. Ubu abakinnyi benshi b'Abanyafurika bakora imyitozo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bagahabwa amahirwe yo gukoresha ibikoresho by'ihugiro bitandukanye n'ibyari bihari imbere ndetse bikanajyana n'ibikorwa remezo bigezweho. We can see sports as a driver of growth. Tubona imikino nk'imbarutso y'iterambere n'amahirwe mashya, kandi twakira ibirori bikomeye cyane ku rwego rw'isi. Ibi binatwongerera umuvuduko w'iterambere, bikanagira n'ingaruka nziza zo kwigirwaho na bose. But too often, when Africa or another non-traditional host, ariko kandi iyo Afurika cyangwa undi muterankunga utari usanzwe atoye nk'umuntu ushobora kuba yakwakira ibyo birori, usanga habaho ukutamwizera ndetse rimwe na rimwe ugasanga bitanahabwa agaciro kuba Afurika yakwakira ibyo birori. Hari abumva ko kwakira ibikorwa nk'ibyo bikomeye ku rwego rw'isi bikakirirwa ku mugabane wa Afurika bitagagombye gukorwa, cyangwa se bikakirwa mu mitima yabo na bake. Ariko ibi mu by'ukuri ni ibitekerezo bigaragaza ko ari amateka ya kera cyane. Navuga ko ari ibitekerezo byamaze gucika intege, kandi navuga ko bitari bikwiye mu by'ukuri kuko bishaje. Amategeko agenga umukino uwo ari wo wose ni uburinganire n'ubutabera, ariyo mpamvu turi hano uyu munsi. Kubera ko Bwana David Lapassie yahagarariye neza iryo shyirahamwe kandi ku butabera. He wins gold. Ku bw'ibyo rwose ndabitsindagiye ko dukwiye kumushima muri urwo rwego. I want to thank you on behalf of Rwanda. Ndamushimira rwose kandi nanabashimira mwese mu izina ry'Abanyarwanda ku bw'ukuri n'ubutwari bwo guhagarara mukagaragaza icyiza n'ubutabera, kuko benshi bakomeje kugenda barwanyira isiganwa bavuga ko ritakabereye mu gihugu cy'u Rwanda bashingira ku bijyanye n'ibibazo bya politiki. Ariko nanone imiryango iyobora siporo ifite inshingano zo gufungura imiryango ndetse no kongera amahirwe, kandi ibi nibyo tubona muri shampiyona y'isi y'amagare UCI ni nabyo bari gukora. Turabashimiye mwese. Investing in Africa means
gushora imari muri Afurika bivuze guhanga amaso akarere k'isi gakomeje gukura vuba mu iterambere kuruta ahandi mu isi kandi gafite urubyiruko rwinshi. The future of Africa and the future ejo of hazaza ha Afurika n'ejo hazaza h'uyu mukino w'amagare bihuriye ku buryo bwimbitse. From producing elite kuva rero mu itegura ry'abakinnyi ku rwego rwo hejuru kugeza ku kubaka inganda zikora ibikoresho, amahugurwa, ubukerarugendo ndetse no gucunga ibikorwa by'imikino, amahirwe arahari kandi ni manini cyane. I wish you fruitful deliberations. Ati mbifurije inama nziza mu gihe tugiye gutora ubuyobozi bushya buzatuyobora muri UCI mu gice kizakurikiraho. Into its next chapter. Please enjoy your time with us. Bifurije ibihe byiza mu gihe muri kumwe natwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabategereje kandi twongeye kubakira hano kandi twiteguye no kuzongera kubakira izindi nshuro nyinshi cyangwa se no mu bihe biri imbere. Ndabashimiye cyane.